خلدت بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا خلدت بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina hidayatuna atau Jibril ala Rasulina. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. خلدت بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا خلدت بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul